Da, you nyanchoro sahamata azumon poporo avanu furam na hoshi. Taba mara kama gata hoshi rato. Avalia a hoshi, mara kama ga hoshi banu na mashio. Ta flachi you nyancho malio. Akuma to na da arugumanu. Yobu yoko, yofo baba, yobu yoko anyigba. Manyaba myamaru myatunu mauma. Takasanya yake Yehowa maglola ngba. Ta ita nui kana wama foundation ela mau ya yira kogoro ji bobo nto ala bana nui glomo la fia ikafia bana mara wo fu ahoshia ni adoga chu bana kana mi ta ko sayana du koblibo ba mara kama ga wo fu ye rawu na ta fla che nchoma lio kala baba hurevia wa shio na kaba zuwa ba ramajivi ko Be mi abe do fe mi abe area mi won dollar yin mi fe Anloga district yame ta do Christmas New Year mi nyabe jijo yi wonyo enu dudu yi wonyo awudodo yi ha wonyo ke le mi abe community o ma amado togbe le mi glo na be yozu vulnerable people. What do we say? Alonya meyo keke de onya da pepedan mi chanko mi pe ahosuo o le veve nemya meve mi la zon le ezo kramele nyonyo ya ovazu wodeka ta mi du ebe mi a amia simi adonse mi abaleke sofo koma unya ko donse mi ene mi ana mi anya chebe mi mangolo mi bo mi le mi anwu bu nu vike le mi asila le yi ko mela mi a ame pele mi aoche ne mi aoche mi aton adanu adu mi aoche mi aton tavo ayi de so nimbe ta mi va ndike a pele enya pere ko be le mi va no mi agbo le mi don se mi nuna na vide le mi asi mi akona ahosiko pete he mi yo va fi egbe ta mi awezon lo anya jijo gare na ba mi akweda mana mi o ahosio kaka ni katara jinye ba nya anya le bisu ya ma no machichi odu ma uye Ajimalamu jizo pa fe mi va ajo ko zo ho aye o lo jira ma un yaga ji akomara kapo ni na nyambo di dona bibiti from do la biani mesena kadira kanya sia wo ni na nyambo di dona o papu anu wo manya gble ai kai mi wo mada akbarata mada akbana mi ama yo kata fofofu akbata abonya hosio unchi ba mioha miadunu miakonu miakpojizo miatavo mada akbana mirata ashi kai mi akpela ashi kovena mia Yehowa ntono rokuro na mi orota po na mi jimajijo kata na vama nu yo kata mi bura tashi ogala magbar ya tawoni worota po na mi raka amanu vava
na sugbɔ na mi dzimedzidziwo katã na ve me na mi le Mawu etɔ evi la gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe ŋkɔ me mede akpe na mi ɖe nu ya miewɔ ta Mawu na wo teƒe na mi amen. Amea srɔ̃ ku enye tetera nyi nɛ miama ɖewo gbegbegba mefa na mi o gake miagakpɔtɔ gale numu me to ta Mawu gblɔ be migawɔ foa hosiwo do not afflict them and affliction na ele ƒoƒo hã me ta ma ɖewo ƒona hosi woƒona wo be yewu yewo fɔ eku ya ewia ele be yewo bia nyɔnua evɔ nyɔnua me nye ŋutsu ekuɔ nu ya ro ko le vla boko enya wa sa ko nye ba wo ye sro chi huta wo ye sro ma value wo mlo nyi ma fo wo jedo wa na mo pon ba ya ga e chi ma ku hallelujah amen anya tatarani ke le mia ƒe roro me le eƒe ya ƒe zɔnu katã mi zɔ mia ƒe wɔna nu kple egba ƒe wɔna ike foundation akpe de dzesi be ele be amewo ke nye ahosiwo le Anloga district ame elabena me ʋuti ere mi va dɔ ge le Anloga district ame katã amewo ke nye ahosiwo ke lia egba ya yɔ ale be yado vivi ɖe wo nu kple sugbɔ wɔn no yia wɔn no be arufa akɔkɔ ge ɖe eƒe yame ta enya nyuie ya eto dze kpli hip hip hip